angira ngo umutoza w'ikipe de Bruce soza uyu mukino yavuze ati ndi hano kugira ngo nsinde niko cyanzanye ahangaha mu rusange ariko bonye gukora indi comeback cyangwa se kujya kuruka batsinzwe ariko bikarangira batsinze umukino mu gihe Chelsea ifite Cole Palmer batwetse ko byose bishoboka kuri umugoroba. Ni Chelsea twarimo tuyigarukaho tuvuga ati nibyo ni Chelsea nayo itameze neza 100% nkuko tubitekereza ariko aya makipe yo mu Bwongereza tuzakomeza tunabigarukeho na makipe makeya yo mu bindi bihugu yaza karivariza muri championnat mu Bwongereza. Championnat mu Bwongereza ko itanga amafaranga menshi mu bijyanye n'ibihembo n'uburyo gukora amafaranga byorohera amakipe mu Bwongereza gukora amafaranga. Si penalty musifuzi yarebagaye nuko rivale barayemeza penalty ya Bluetooth ndayibonye ndabyibuka penalty bahaye Barcelona wayibonye so ura muri mu fansera mukozaho buriya ntabwo igeze mukoraho Rewando penalty ya Bluetooth Rewando buriya bamukozaho cyangwa uko kuntu na VAR yayemeje fata kufura wowe hanyuma aya makipe mu Bwongereza ko akakora amafaranga menshi dukunda no kubiganiraho gake gake. Iyi si tugeze mufite amafaranga abona karite nziza kuko si karite nyinshi nziza ziri ku isi. Si n'abantu benshi bafite ambisiyo ziri hejuru y'amafaranga. Usanga abantu benshi ambisiyo zabo zishingiye ku kintu kimwe, pesa. Kera umuntu yaravugaga ngo yangu ntago igihe cyanye kiragera. Kera umukinnyi bashobora nko kumushaka ari nko muri Amerika Latine wango igihe cyaye cyo kujya muri Manchester United ntago kiragera ngo reka ngo tuzavugane ngo ubutaha reka manze nyine Corinthians banze mfatishe nzazi. Ubu ngubu Manchester United irasanga umwana wo muri Brazil imyaka 14 15 akavuga ati turamugura $15 z'amapaundi. Ekipe yari mufite ibara mibuga by'imyitozo igiye kubakamo n'abandi bakiye bameze nkaho igiye gukora mu myaka nk'itanu iri imbere. Baba ati muvyeyi turaguha mu miliyoni y'amadolari agahera kwa murokora abara tudeni yarafite agahita kubitaho ukuntu ari buvugurura inzu akabara ukuntu abari umuntu we bagiye kwiga n'ibiki byose. Leta bati muzana amafaranga niyo yasinya aho ngayo gusa ubuzima bwe icyo agomba kudukorera aba yaragikoze. Turi mwisi y'amafaranga. Amakipe y'Ubwongereza ko afite amafaranga abona karite ya mbere mu bakinnyi no mu batoza. Uziko umutoza watwaye Europa League mu Budage nka Oliver Glasner aza akajya gutoza ikipe nka Crystal Palace ibererwa mu makipe yamanuka. Rega Crystal Palace ni ikipe imanuka. Neza Crystal Palace ugiye kurira nko mu myaka 10 ishize ni kanga yarangije mu makipe 10 ya mbere. Cyane gace. Usanga ari gake cyane. Still iyo kipe niza gufata nde Oliver Glasner. Huriyani Lopetegui umutoza wigeze ku rwego rwo gutoza ikipe nka Real Madrid na ekipe y'igihugu ya Espagne izi saraza muri West Ham ntaratozemo n'ukwezi akabaragiye. Abatoza bakomeye bavuye mu mashampiyona handi bari bitangaza baraza mu Bwongereza bakaba ari amatoza basanzwe. Kubera iki makipe afite amafaranga arahemba buri kimwe. Crystal Palace iri ma Juventus umutoza ikamwimana Dortmund ikamugumana. Niyo mpamvu usanga no ma equipe ko kutamera neza kwa Chelsea n'iki byose yigiye ucya muri Champions League birasi biba maze. Reka ngoye nk'urundi rugero tutira muri champion imeze nabi cyane ni yakangaye muri Champions League ku rutonde ntabwo ari nk'iya gatandatu niba atari nk'iya kane basoje kumwanya kangaye Borussia Dortmund ariko ari imbere Tottenham nako Tottenham si nk'iya gatanu niba atari ya gatandatu basoje kumwanya wa kane muri Champions League ngo ni yakane mu Burayi. Mu Bwongereza ni yakangahe si nk'iya 12 cya oya 14 abiri hafi ariko se abiri hafi cyane reka nze nkurebe. Mu Bwongereza ni nk'iya 10 ni nk'iya 12. Icyo kintu rero cyo kuba Chelsea yabimeze nabi mu Bwongereza abona atari gukonvenka nuko iri gukina kuri top level. Championnat y'Ubwongereza arimo ekari nini n'izindi championnat zihari. Ubwongereza ni ya 14. Yego. Championnat y'Ubwongereza arimo ekari nini n'izindi championnat. Ijyari ni iki? Bakinaga n'ikipe ya Napoli idasanzwe. Hari ekipe ifite amateka muri Champions League. Wenda umutoza wa yarakomeye ariko ntabwo ari umutoza wa Champions League cyane ko Antonio Conte kuva namumenya muri Champions League ntabwo yigeze aba umutoza ukora ibintu bidasanzwe. No umutoza wagutwarira championnat akaba afite ukuntu agira abakinnyi bagendana nka baga agura yamaze gusinya muri equipe akongeramo nkabe 3 cyangwa 4 bagomba kumutwara. Hari abakinnyi bakina kwa Conte gusa abandi batoza baza bikanga bikarangira birangiye.
ifitemo n'andi mazina ari aho ngaho nka bahoyi n'andi abasore nka ba Scott McTominay, ariko urwego rwabo narwo ruri ku rwego rumwe n'abo bakinnyi ba Chelsea ifite kuri ubu ngubu, ko nabo mu Bwongereza harabananiye. Ntabwo ari ekipe nanone iyo niza ko ifitemo bazambo wangwisa ba Kevin De Bruyne ari bazima, Lukaku ari muri prime ari mu gihe cye, twakwiriye kuba tuvuga ibindi bati wenda hari umuntu wajya muri VS akavuga ati dutinyuke dukora ibi nibi, twabikora nkuko twabikoze n'ahandi. Napoli ntimeze neza nayo yakwa kurya bitatu bya Juve, kubona Juve yagutsinda igitego yakorana clean sheet, ujya kwa muganga uburembye pe. Juventus gutsinda bitatu zarabona na kimwe, uburembye burimo uburi kuri bomboni. Napoli yanyujijemo harimo amatara nk'aka kana kitwa Guevara Navarra, kitwa Vergara Antonio Vergara kakoropye Chelsea. Nuko abakinnyi bajya basubiramo video za match bakazireba, ntabwo iki cyane bajya bazireba ntabwo abari nka Kevin Basse cyangwa Chukwueze mu kinana bakagucenga kuri yazajya bivuga igihe cyose paka ugize nawe ucenga userereza kubi aserereza nyakubi. Chelsea yabanje igitego barakishyura bakubita n'icyake igitego cyiza nakunze muri ijoro rya Champions League, kano kana kabacenze pe babura aho bahagarara kabatsinda igitego nama exploit individuel, ariko kuvuga ngo ifite umugongo wo gukina collectivité ku buryo yabuze ikipe nka Chelsea kubona ibindi bitego byawe bigoye. Twabonaga ko ari igihe ari ikibazo cy'igihe Chelsea yari yamurusiniya, kimwe mu bintu Chelsea ifite no guhitamo umutoza yakoze giza kuruta ibindi byose nuko yarazanye umutoza udashaka guhindura style y'imikinire. Enzo Maresca ibyo yakinaga nibyo Liam Rusini yakina cyane, ko na Liam Rusini avuye muri project za Chelsea muri Strasbourg muri equipe nanone ya Chelsea. Akenshi usanga no ekipe yari muri groupe imwe usanga bajya bakina ibintu bisa, kuko baba bafite umudirecteur sportif wangoroba byose nawe wegizije systeme y'imikinire. Liam Rusini wamufata nk'umutoza uvuye muri academy ya Chelsea, nawe yaje akomereza ibyo bakinaga, wenda agerageza guhindura imyanya imwe n'imwe, yizira abakinnyi bamwe na bamwe bitewe n'uko abazi nk'uyu mwana Santos w'umunya Brazil, kubera ko yamutoje muri Strasbourg umwaka wose, azi potential ze, ashobora kuba yamutwara akamwizera, kuko buriya mu kibuga iyo ugize icyizere cy'umutoza ibintu byose biba bishoboka. Chelsea mu mikino yose yatsinzwe, yaba n'uwo yatsinzwe na Arsenal yawutsinzwe ifite possession. Ekipe rero ishobora kuba itava mu bintu byayo, niba twasirezaga Riteta ngo yakubiswe igitego cya kabiri asimbuza ku 57 akuramo 4. Kimwe mu bintu Chelsea ifite nuko ivuga ati dutsinirwe mu byacu, dutsindwa mu byo dukina. Kuri ekipe ishobora guherekanya kuriya guhura na Napoli nayo itahamye 100%, abona ko imvune zarayishegeshe n'abakinnyi babo ntabwo ari urwego rwa mbere kameme, ntabwo harimo abakinnyi bameze nk'abari muri Chelsea ku mpano, wenda bo muri Chelsea ko bataragira experience n'iki, ariko impano yo ku rwego rwo hejuru kuri za karite Chelsea ifitemo amakarite menshi kuruta Napoli. Byarangiye nyine ekipe ya Napoli ikomeje kugenda itakaza imipira muri uko kuyiherekanya, bayi mu mupira igakoramo amakosa, bayitsinda ibitego bindi 3-2 result navuga ngo y'umutoza yo kubwira abafana ngo twakora ibi, twatsindwa 2-1 hanze y'ikibuga cyacu, ariko ntabwo twarambara ngo tuvuge ngo byarangiye. Nayo nindi mentalite de gagne, ni navuga ngo ni ikintu kiza kuri uyu mutoza Liam Rusini, kongeraho ko no muri n'imbere muri championnat arimo aratsinda ahantu abantu benshi batatekerezaga. Ni utsinda ikipe nka Brentford, ejo kaza ugatsinda n'izindi match zitandukanye, afite Carabao Cup mu cyumweru gitaha azakinamo na Arsenal mukino wo kwishyura difference n'igitego kimwe. Nekereza ko kuva yaza Chelsea ntabwo yigeze igira ibibazo by'ikipe yahinduye umutoza, n'ibibazo byaba byo gutsindwa usanga ari individuality, amakosa y'umuntu ku giti cye, ariko systeme y'imikinire yo izatwereka ko ari ubushobozi bw'abakinnyi bukenewemo Chelsea dafite, ariko ubundi mu kibuga Liam Rusini n'umutoza mwiza. Umukinnyi w'uyu mukino ni Joao Pedro watsinze ibitego 2 muri uyu mukino, agerageza amashoti 4 muri rusange. Abyibuze umuvuduko yarafite kuri uyu mukino ni ibirometero 33 na metero 200 ku isaha, gusa muri rusange muri uyu mukino yirukanse ibirometero 12 na metero 500 muri rusange. Ndavuga umuvandimwe twa Joao Pedro kuri uyu mugoroba. Nyuma y'umukino ashimagije abakinnyi be nk'uko nabikomeje gatoya,
ati ndabibutsa ko groupe nasanze imaze gutakaza umutoza bubahaga cyane muri rusange, atwiza nuko ari groupe y'abakinnyi bakiri bato kandi bashobora kumva muri rusange. Agiye gusoza ati ndi hano kugira ngo nshake insinzi, ati niko kazi kanje, ati kandi zira ko ni groupe dufite byose nzabigeraho muri rusanga. Nepo ngira ngo muri Champions League ebyiri bafite, navuga ekipe ya The Blues, reka nkomoze gato ku kipe nako ku ngoma ya Roman Abramovich, navuga zirigi ya mbere batsinze Bayern Munchen ya generation ya Didier Drogba n'aba Johan Garcia Mata, ndetse na saison iheruka mu by'ukuri yatangiwe na Frank Lampard isozwa na Tuchel Thomas batsinda City ku mukino wa nyuma, irajya gusa n'ingi ariko mu by'ukuri nubwo bitaragana ku musozi, ariko ni saison yatangiwe na Enzo Maresca, mu ngubo bafite Liam Rosinia. Ufashe muri rusange iyi saison turimo ya Champions League, ekipe ya Chelsea muri rusange, mu buryo bwa rusange wayidefinisa gute, ihagarara iki muri iyi mikino, cyane cyane ko Chelsea ishobora kujya mu mikino utayize kuri butwara igikombe cyangwa se iri bugere kure, ariko ifite uburyo ukora ibintu byayo ikaza gutungurana. Hari icyizere cy'uko byibuze iyi groupe nk'uko umutoza avuze ngo ni groupe y'abakiri bato kandi yakora ibintu byose, cyane cyane ko nabonye hari igihe itangira umukino neza bikarangira iyo utsinzwe, navuga match ya Atalanta bagiye kuruka bafite umukino mu biganza birangira bawutakaje, ndetse umukino kuri umugoroba mu by'ukuri bagiye kuruka batsinzwe birangira batwaye amanota yo kuri uyu mugoroba. Iyi groupe wayisobanura gute mu buryo bwo kuba hari icyo akora muri imikino, cyangwa se nyine nta mwana usiyaravoma? Reka mvuge yuko ekipe ya Chelsea yagiye igira ibihe bihindagurika cyane cyane mu buryo bwagutse, wenda muri Champions League mu mikino 8 bakinnye. Bivuze neza cyane, nibyo watsinze Barcelona mu buryo bukonvenye kuyirusha, ari kuri bugwe mu biganza bya Atalanta, nibyo wagize utya utsinda ekipe ya Pafos, ariko abantu mutima irenda kubavamo. Bagiye bagira ibihe bitandukanye, ariko birahura cyane cyane n'icyo Chelsea ifite mu bakinnyi. Navuga ngo swadi yayo y'abakinnyi bato, bona nabo bagifite byinshi byo gukora kuri kariyeri yabo, bakiri mu gihe kimwe cyo gukora amakosa. Abantu bagomba kubyumva kandi bakabyakira, n'abana cyangwa se n'abakinnyi bamwe bakiri bato kandi bakemererwa gukora amakosa. Ibyo byose rero bituma ikipe ya Chelsea igira resultat, navuga ko zigiye zitandukanye, zimwe nziza izindi mbi, ahandi abantu bagatungurwa. Ni gute binaniranye byagaragaraga ko bishoboka. Ni nayo mpamvu no muri shampiyona tukuyemo na Champions League nyine igorwa no kubiri mu ma equipe atanu cyangwa se itari muri ayo ma equipe y'imbere. Indi mpamvu nuko izo resultat nako ma equipe ane, nuko izo resultat nyine zayo zidafite cya kintu cyo guhozaho, nta consistency mu buryo bwa performance nziza bafite, kandi wabyumva ni swad. Ariko swad yabo ni swad nini, ishobora gushakirwamo ibisubizo. Nanone ni ikindi kintu gikomeye cyane ku ikipe ya Chelsea. Ni bato ariko beza kandi ni benshi. Umunsi bishobora kwanga ku mukinnyi umwe, mutoza ari Amroseni akazana undi kandi bigatanga umusaruro. Bona ko hari n'ikintu nagarutseho dusesengura kuri uyu mukino mbere y'ukuba. Naravuze ni Amroseni byibuze yatweretse ko 11 beza, no mu guhererekanya umupira mu kibuga bona ko bahuza babonana, no mu buryo bw'imikiniro ubona ko ari ekipe ishobora gutegura wenda n'uburyo icyo gitego bakagitsinda. Twereka ko ari ya groupe atazahindagura cyane, afite uko yakora rotation bitewe n'igihe runaka, wenda match se ihinduye isura ukazana abandi bakinnyi, cyangwa se match igiye kuba ukabona ko hari umukinnyi ukeneye pa raporo y'undi wenda warusanzwe abanzamo. Wana ko icyo kintu yagikozeho. Ni ekipe rero mbona ko muri imikino ya Champions League singiye kuvuga ngo bagiye kugitwara iki gikombe, biranagoye ko cya kintu cyo kudahozaho bafite cyanatweretse nyine ko muri iyi mikino nabo kugera muri knockout ni byiza. Ariko mpamya ko Liam Roseni yarageze muri kimwe cya kane na ekipe ya Chelsea, shaka kuba ari ibyo ngibyo, wenda yagira n'amahirwe no muri shampiyona y'Abongereza aje mu myanya imwemerera gusubira muri Champions League, byaba ari performance navuga ko ari nziza ku mutoza Liam Roseni. Ko ekipe ya Chelsea yagiye hindurana abatoza, wenda ikiza no ku mutoza wagiye n'uri kuza ubona ko nta mpinduka zizaza cyane bitandukanye nkuko Samira yivugaga. Nanduvuga ngo hari umutoza uri buzane aza senya ibyo ndi yatozaga, cyangwa se ubone ko bihindutse 100%. Icyo gihe biba bigiye no gutuma na groupe y'abakinnyi nakwita ko ari ab'ingenzi babanzamo bakoreshwa bahinduka. Yere ekipe ya Chelsea sinyibona ari ekipe itwara igikombe ko ntibaragira cya kintu cyo gozaho.
iracyanafitemo amadeshe. Biranagaragara no muri match ya nimugoroba kuko ikipe ya Napoli byagaragaye ko yari igihe kinini cyane yadominiye umukino, iyo uza kugira amahirwe ikayifite babakinnyi bayo banini. Ntekereza ko twari kuba tuvuga izindi resulta kuri Diego Armando Maradona zavuyeyo ko nibyo uri Chelsea utsinze igitego rwose. Penalty yinjije neza cyane uwitwa Enzo Fernandez, ariko nyuma y'iyo penalty ekipe ya Napoli ukabona n'ubundi irahari, nticitse intege kwibandwa igitego. Matias Oliveira, Pascal Fijerimas baza gukora ku buryo ekipe ya Napoli iza kubona ibindi bitego, irabibona irenza kimwe ishyiraho n'icy'insinzi, kuko igitego cyo ku minota 33 cya Vergara yeriminnye defense y'ikipe ya Chelsea exploit individuel nkuko twavugaga, yishyura igitego cya Enzo Fernandez kuri penalty, ugashyira igitego cya Rasmus Hojlund, bajya muri half time ekipe ya Napoli iri imbere, inagarutse ikomeza kutwereka kuri gushaka ibindi bitego. Kandi ubwo turavuga ko abakinnyi ko nka 11 ikipe ya Napoli yabanjemo na abakinnyi bavuga ko basanzwe abenshi biganjemo abo muri ekipe ya kabiri, ko abantu bazi ikipe ya Napoli uhereye mu izamu Vanja Milenkovic-Savic niwe muzamu wa mbere yaravunitse, bazanye Alex Meret, defense Alessandro Bianchino ndetse na Giovanni Di Lorenzo basanzwe babanzamo. Yohani Jesus wanakoze penalty n'umusimbura, haza ubundi Amir Rahimani ari nawe uyobora iyi defense, n'ubundi akaza muri mediane Scott McTominay ukinana na Andre Zambo Anguissa. Imbere yaho bakatereka umusore nka Kevin De Bruyne, baba bafite abasore basanzwe bakina. Urebye David Neres, ukareba ba Pascal Mazoshi ukina kuri wari y'iburyo, ndetse na Matteo Politano ukunda guca muri couloir y'ibumoso. Urebye mu bakinnyi Napoli isanzwe ibanzamo, urebye avuga ko nibyo ni Di Lorenzo, Alessandro Bianchino, Scott McTominay, Rasmus Hojlund. Urebye nabo ngabo rwose n'abakinnyi bane. Kwereka rero icyo nari ndimo mvuga, navugaga nti ekipe ya Chelsea urebye adversaire bahuye akamugora, n'ubundi yari yamadesha kigaragara ku ikipe ya Chelsea, byatumye itanagira nuko guhozaho. Nibyo yatsinze Barcelona, ariko Atalanta iraza kwita gutsinda mu buryo yanakurushije. Pafos urayitsinda ubona ko nayo yari bugirira ikeka gukubaganira. Ni ekipe ya Chelsea igira nyererezi zitazigiye navuga ngo zihindagurika, ziravanze ya ubivuze neza, ziravanze. Rero bituruka ku ikipe ya Chelsea, ni ekipe tubizi ko ari ibyibura, turabizi ko experience mu myanya igiye itandukanye barayibura mu bakinnyi badafite. Abana bagikeneye gukora amakosa abantu bakabumva kandi wenda bakayakosora. Turabibona ko secteur defensif harimo icyo turabizi twese. Iyo urebye ibitego batsinzwe byombi nta makosa aba defenseri, uburyo uyu mwana yakubise crochet witwa Wesley Fofana, Antonio Vergara agakora control orienté agasigarana n'izamu agatsinda umuzamu Robert Sanchez. Urebye cross ya Matias Oliveira, marikage mbi cyane kuri Rasmus Hojlund. Ubizi ko imikinire yose ya Napoli iraza kubakira cyane kuri kuba yaba mwiza Rasmus Hojlund. Wabonaga ko Chelsea ikintu cyo kumira Scott bagerageje kurwana nacyo, kwabonaga ko mediane ya Mirere Recuperateri babiri aba Caicedo ndetse na Andrei Santos bagabanaga Scott umunota ku wundi. Kandi Scott kwera ko bari gukinira inyuma yegereye Stanislav Lobotka, ko ntabwo avuga ngo Rifigeri Mas nagende ajye mu mwanya wo mu Mirere Recuperateri ntibikunda. Ntabwo wabwira uyu mwana Antonio Vergara ngo naje, uyu mwana akinnye match 5 zonyine muri Serie A zasimbuye, Champions League enye nabwo azasimbuye. Ni match yitwe na keshatu yaza gasimbuye, ingi nibwo yitwa ko yabanje. Rakwereka nyine n'abakinnyi bato muri ekipe ya kabiri. Ariko uburyo bikajije bakagerageza kwirwana babona ko akagozi gacitse, kuko nk'ikipe ya Napoli kuri bench ari ifite abakinnyi 7 gusa. Muri abo mukinnyi wakoreshwa ni Romelu Lukaku bazanye nayo bagicumbagiza, bagenda bacumbagiza gake gake. Rero ikipe ya Chelsea gusa ku mutoza nanjye ari cyo nemera kuri Liam Rossenior, reaction yo kuba waba Napoli yagutsinze ibitego 2-1 iri mu rugo, ugashaka uburyo ubona igitego cy'insinzi ndetse kabanza kwishyuruka natsinda. Harimo ibintu byinshi cyane abantu ntibabirebere mu kuvuga ngo ikipe ya Chelsea yatsinze. Watsinze biturutse kuki? Nakunze uburyo uyu mugabo mu gihe ibisubizo bitari bihari ku ikipe ya Napoli w'ibyo yarafite yabikoresheje. Uyu mugabo muri remplacement yagiye akora zifite icyo zabaga zivuze kuri ekipe ya Chelsea. Mwabantu yabanje iminota 45 ishize
akigaruka aravuga ati reka mbanze nzane Korpama ko ekipi ya Chelsea amokazi yose babonaga niyo munabyibuka byari ukuvuga ngo ni umupira w'umuterekano umukinnyi wa Napoli Yohani Jesus arawukoze tubonye penalty ariko se arokaziyo muzi ya Joao Pedro uvuga ngo Chelsea yubatse ku mupira wenda uturutse ku muntu runaka nka Enzo ekipi ya Chelsea ushuburyo ubona ko bari bubatse igitego ubanaga ko nawe yarakeneye wa muntu wamufasha kuyobora umukino w'ikipe ya Chelsea akeneye wa muntu wa assisting abo bakinnyi b'imbere batsinda asana witwa Korpama agumisha Enzo n'ubundi ku mwanya ku 10 na Estevao ku ruhande ariko yo Korpama akina ku ruhande n'ubundi no mukinnyi ugiye kuyoborera umukino wawe ku ruhande ntabwo akina nk'umuwinga kuko ntabwo azajya afata umupira ngo abigenze uko Pedro Neto yabigenzaga ngo yirukankana abantu oya ntabwo azajya kubirigita n'abakinnyi b'abadefenseri ahubwo yafashe umupira arawugumana agatuza kubona umukura ku kirenge byakugora akawutanga hakwiriye kumutanga urakoze cyane umutoza ageze abona ko nubwo yabikorera ku ruhande ariko hari ubwisanzure bundi adafite aza kuzana witwa Jamie Bueno Gitenesa Vanamandre Santos bisubiza inyuma witwa Enzo Fernandez Gitenesa itajya kuri wa mwanya uvuyeho Korpama ajya ku mwanya we ubishe icyo kintu yakoze none abikorera Panamo Augusta azana Trevor Sharoba Reece James ava muri axe ahitajyana witwa Reece James kabiri Maro Gustavamo bro ikipe isigaye ipanze gutya Chelsea isigira uburinganire pe muribuka clearance zitwa Trevor Sharoba nazicerebro kanya nazibonaga celebrana na Robert Sanchez kuko wabonaga ko ikipe ya Chelsea Reece James nibyo n'umukinnyi ufitemo iyo carte yo kudefenda ariko ntabwo ari umwaksiyari uko ashita gwangwa arasohoye umupira aragiye Wesley Fofana nasigara wenyine ibibazo biravuga ko mwana Antonio Vergara yamusigaranye wenyine amukubita crochet elastique yoriyanta umupira mu cyerekezo atsinda igitego ariko onye ko Trevor Sharoba ageza kina na Fofana Reece James kabiri kukore yari gatatu Enzo yaragarutse kina na Caicedo arangije itafata Korpama bujyana ku 10 afata Jamie Bueno Gitenesa urundi ruhande Estevao arangije aravuga ati Joao Pedro nakomeze yatake harimo ikintu gikomeye cyane wabonaga yuko byibuze ikipe ya Chelsea itangiye kugira uburinganire mu buryo bw'imikinire aza no gukorera remplacement Estevao Willian azana Garnacho ubonye ko ibintu bitangiye kugenda bibyara umusaruro bivuze iki umutoza w'ikipe ya Chelsea hari ikintu abagaragaje byibuze nubwo ndi mushya ariko byibuze groupe nanone mwemere ko maze kugenda nyimenyera neza cyane kuko uburyo yahinduye umukino agira n'amahirwe n'ibya adversaire we nabindi bisubizo yari afite ariko si ikibazo cy'umutoza wa Chelsea kuko ikipe ya Chelsea yakoya Napoli kubitari ifite ibisubizo ariko icyo twarebanaga nacyo ese umutoza Liam Senior nibyo uri muta ya marushanwa si ibintu byawe ariko se ushobora kutwereka yuko wowe wagira reaction imbere y'ikipe nka Napoli kuko ari ikintu nashimiye Conte byibuze yari yakoze muri groupe y'abakinnyi bacyara afite biganje muri equipe ya kabiri hari motivation yari yabahaye wabonaga bakina bari ku rundi rwego warebaga Erifi Jermas kufatira umunyamacedonia usanzwe ari umusimbura utanarenza wenda match 7 muri Serie A ni gutya ari gukina wari umusore nka Antonio Vergara umwana muto cyane academy graduate ukavuga ati wow biri ku rundi rwego Stanislav Robotka wabuze umwanya ariko ukabona ayoboye Mediano ibintu biragenda neza cyane Matias Oliveira uyu munyahirwe kenshi usimbura ariko ukabona byibuze ari active nawe aragerageza kwitugura agatanga assist ubanaga rero ku ikipe ya Chelsea umutoza ari ya mu senior muri match 5 yaramaze iminsi akinnye yashyizeho n'indi ya gatandatu ngo atsinzwemo match imwe ni ya indi Arsenal akomeje kubyitwaramo neza cyane aratsinda match aragendana n'umukino byibuze aratwereka ko nawe mu gihe gitamaze hari ikizera ari kugenda remamo abakunzi b'ikipe ya Chelsea ariko nibijya kuvuga ngo ese uru rugendo rwa Chelsea rwakomeza umukunzi akizera ko yatwari Champions League oya biragoye ngewe ntanakubeshya Liam Senior narwane n'ikipe azahura nayo muri kimwe cy'umunani nagwa kimwe cya kane azagenda ategura ibya ari mu nzira imwe na Barcelona se urakoze cyane narahagarara ari mu nzira imwe na Barca numva ko mujye ku rugendo rukomeye kimwe cy'umunani nuhavana na equipe ukagera kimwe cya kane bakagusezera uruzitahira